Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube görücüler. Biz bugungi chiqarilishda No'qatdan To'rabay Qulatov aylıq aymağındağı ынтымақ айылынан. Ынтымақтан достар ушул саяпкерлердин колунда тапталган алдыңыздардағы Д табролу айтымына караганда улагы тамай бир аттын бир чоңу чыгып атат. Ибрак батырар. Аттын ээси ошол Марат акадан мен бир кыскача маалымат сурайын. Эгер да ат достор жакса, келип көрүп соодалашып баалашсаңыздар болот. Марат акадан бул чыгарылышта 2 ат сатууга чыгып турат. Келип көрүп бышты болот. Кийингиси быштыбы? Бышты болот. Марат ака, ассаламу алейкум. Биринчи көрүшөлү ака. Иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Жакшы. Марат ака, аттын бир аты келип тур ака. Жаныбарды бир 1,5 жашарда келген Ростовдон. Ростовдон 1,5 жашарда келген. Ошонан бери колдо турат. Ланский конзавод. Ошо Д деп табурос турат, Табуро турат достор, сол жан башында. Эми 1,5 жашында келген дейсизби? 1,5 жашта келген. Жазга 5 болот. Жазга 5 болот ака. Ошо 1,5 жаштан бери кармап турасызбы? 1,5 жаштан бери кармап, буну толтуруп 2 кило 3 килодан ашык жем бербедим. Башкалары бар, ошолор менен ора болуп буга кол тийбей кече мына Султанбектин улагыдан кийин. Бел өрүктөк, Ошондон кийин минип буаз беле жем жеген, бир 10 күн минип кече жагын Но'qаттагы улакка барып салып көрдүк. Чоң улакка. Кем задный жок, только вперед ултунатат, күчү жет. Атты алыгы секен таптап аз-аздан уже салып үйрөтүпсүз да. Каттык эле салдык аябай. Кече акыркысындабы? Өтүп кетти, аяка бuyакка келди. Мен буга чейин акырын салып үйрөткөнсүз да. Жүгүргөндө билбейм, мынчалык жүгүргөн ат көрбөйт анан улактарга барып. Жакшы. Азыр дагы Машы лейлек улактарга ашы теке чабылган улактардын аты да. Басылган болсо ар таштагендерден ат калат. Жакшы. Азыркы учурда 5 жаш экенде 2 асы, Марат ака. Ушундай уруп койчу бирактын. Табуро тарабы менен коюп берчи. Болду. Ошо оригинал экен табурос, Бул заводдон келген. Заводдон келген, Кулунда басылып келгенби сизге? Бул заводдон басылган, о эгер далда дагы немелери бар, үстү 7, асты 20 жылы. Катар номери 7. Туяктардын айып жокпу ака? Вес жок, таза жейчи. Азыр бул көп жем бербедим да буга. Минип суутулган дагы жок. Бир 10 күн эле минип улакка чыгып атат. Ибрагим ойноте бер атты, Канча кайнай бузулбайт экен да. Айгырга кое элексизби? Жок, Так. Бир көрсөтөбүз азыр эми, жаныбар. Остановкадан барып кой бергин маякка карап. Бир кой берет экенсиң, Ибрагим. Остановкадан барып кой бергин. Өткөр бир дагы. Көчөдө баары бир коркот экен, Катуу чабыштан. 25% жүгүргөн, мына. 25%. Бул 75% кошулат. Мен Спорт режимге алат тең. Аттын үстү ат чабып корккон эмесмин, Болду. Так. Жана жорусун тийип калды. Кичине жору барбы? Жору ана сери вообще азыр чечемем көрсөң бир кары 8 экен да, буга эгердин баягында 2-ден таап коюш керек экен. Бою канча чыгат, Марат ака? Бою 1,67-68 ölçeş атат да. 1,67-68, 1,70 көрүнө берет, мына моюну узундугу. Баасын айтыңан Марат ака бир келиштирип. Баасын жакын эле кылып айтам, эми баягындай кой. $12,000 деп атам, түшүп берем. $12,000 кеми бар. Соодалашып, келип атты келип көрүп. Мини булак болсо салып көрүп сүйлөшүлө берет, Жакшы. Коркага таштабай атат. Жаны да түз бастырат. Ибрагим. Mana dostlar.
Murat aka anda Jetilet'te sodağınızı versin aka. 7 Ekinci yaşka jetkende jetilet bular. daha John orat deseniz ha. Bu Eki Poznaspelli bulut da dançaklar. 50 tane bular. 50 neyden ha şula? Ekinci nomer görsen başlaydı mı? Vallahi. Kettik. Urmatlı görüşçüler. Murat aka ekinci nomerde özünüz bindiniz ha? Özüm mendine tutan buna. Halbuki bir Jolu üstüne çıkıp koyduk buna fayda. ha, mini yürüt koyduk. Mesela bıştı olur da bu. Bu şunda jaşı turalı жазга bıştı болады. Şimdi biz kanıga bir ay var. Açtırabı? Tak. Açtırap. Ha. Ha, oldu. Mükemmel işleriyle Oldu. cicekti. Faştı jeten dep kaldı. Bir aydan tekrar oldu da. Ha. Murat aka bunun parodası qanday ekan? Parodası Rusya'dan kelgan. Enesi de Orlov var dedi atasını nemis dep berdi de. Arqan qaq oң puttu tebelegen be? Özü ötkende ulaqqa çıktı organda özünü öyle oldu. Tebele oldu ha. Endi 2,5 yaş, 3 yaşar toyga şunçalık bulup da taptap karamunça boyuta. Hazır çalayın demen sana. Video oldu. Так, Murat aka тоқтоғыншы бұл жануар. Мына қараңыздар. Бойы қанша шығады екен? Boyu 1.80'nin raşatını alıversin. 1.80'nin расчетын ала берсін достар. Оны aka. Тарбиясы қандай болып қалды? Bir 12. yol. Қайтарып қойын. 12. yol üstüge oturmuşu da adam buna. Bu elinde mingi oldu. Çıçanlar koyağında önerem körüspöydü mingende. Tezligi hem tez. Tez de tez. Gelege hem sap koyduk bir el. Hatta ulaqtı İsmet Polvan saldı. Ha. Bu жануар az gire verse gerek ha. Tak. Жануары. Уже үйрөтүлүп тур. Чабып үйрөтүлөм. Тарбия керек. Мени үйрөтүлүп тур. Жол жобосун табып. 1.86'ın tezliğini gördünüzler mi? Oldu. Günge çalışıp atken kayta veresiz be. Aka joğuşluğu qanday? Murat aka. Bayağı 2. 3. klasta son ballarım tarafta. Ha. Joğuşluğunda ayıp çok ha? Tezligini qara. Жақсы aka. Murat aka şu boyu основной boyu öte güçlü ekan, ana tezligi de tez ekan. Tez bu veste hukukta hem şimdi yok da bunu. Bağısını qancha qo'yasiz aka bir geliştirip aytın. Bağısından zengirle koyarız, bayağısında kılışı yok. Ha. Bulda anan ekimi. 12 000 dollar. Kemi var ha? Sodalaşabız ha? Sodalaşabız, bağlaşabız. İnşallah bir çoğ nerse qırmayın degenler üçün. Murat aka metrlep qo'yildi. Böyle yaxşı olur. Getirdi belki tek. Murat aka bir kökke çıkardınız mı? Yok bu bana özü bu yıl geldi. Bu yıl geldi ha? Algan adam bir kök yedirse ha? Kök yedirip hem özüge kalkacak kanday kılıp terbiyeli olsa bulaverdi. Bunday ile koşat koyaraydı. Buna tiydi. Bana metrdi bunday ile gelir özü. Bana şu 1.80. Şöyle raşatını alıversin. Vallahi aka. Vallahi. Sodağınızı versin Murat aka. Atlardı inşallah esine tapşırın. Görüşünüz dostlar, aman durunuzlar.